Dobar dan, danas se nalazimo ispred Jodne banje u Novom Sadu. Ova Jodna banja je kulturno dobro. Ona potiče još iz austrougarskog vremena, a ono što je zanimljivo za nju, da je u njoj boravio Tolstoj, pa onda pesnik Rabindranath Tagore i naš državnik Tito, Josip Broz Tito. Na današnji dan, 7. maja 1861. godine, u uglednoj bramanskoj porodici u Indiji, u gradu Kalkuti, rođen je Rabindranath Tagore. Prvi put je Evropu posetio 1912. godine, dok je njegova druga poseta Evropi ni više ni manje bila nego u našoj kraljevini Jugoslaviji 12. novembra 1926. godine. Rabindranath Tagore je svoju zbirku Gitanjali sam preveo sa bengalskog na engleski jezik i upravo je za tu knjigu 1913. godine dobio Nobelovu nagradu. Jednim pogledom iz tvojih očiju, lepa ženo, mogla bi zapleniti sve bogatstvo pesama koje se razleže sa pesničkih harfi. Ali za slavu njinu ti nemaš sluha, stoga dođoh da slavim tebe.